po sana tetang kay nireng itatong programa ng Parnasong Kapampangan ng Sabado 8 to 9 p.m. Tempong radyo 91.9 FM. Kaya sana po makalingwan 91.9 FM ng Radyo Tamo. Makalingwan hindi Sabado yan po ito. Ngayon po ingka kong igale, yapin po ing poesyang alang kamatayang poesya ng Inko Don Monico Mercado. Sana po aburyanan niya yung mensahe na uling kong maulagayo at saka makaparikilya po kinbiyeta mo ng Matea Intao. Ingbiyena ng tao, ketiking masala, kinlaw ding malat, menari mong bula, king sampok ning ngalun, agad ng matatda, banking panlalawe, mulia kinala. Inyaking tao, nanumang paya, legwan, o pibandyan, maliksing, mawala. Matea ing tao, alang kapilisyan, katigtig ning oras, paela panayan, legwan, o paya, banding peka simpan, kapupus ning Biena, malakwan lanang. Intekang katasan at kapagpalalwan, lalaming awon, tukin ni tambong. Namaling katasan, Matea ing tao. Nananring upaya, lakwan niya inyato. At nung biyasa ka man, pagmaragul mo, paglasanging sabla, hawang ating sebo. Kasama sangin, kenumang kalulu, ganakan sana, Matea Intao. Inilalong kababan yang tekang asalan. Ugaling matampa yang sugat mong daptan. Detang mebalatu, mo pipintasan. At detang mebigu, mo sana palkaran. Ibalakan mo sa ikekang kabilyan, gabun kang mistulang, iba't king kababan. Mamamamintas ko, nakaman ka na. Nung kanantasa, kulang kapakingsang ka. Talin-talin na ka at magmatas-matas, bagkus king kababan, karikam menibat. At nung ating damang kwalta, uban din sisiga, imbala mo, buntok ka, karina, king hakas. Insabla, mabubus, Matea Intao. Minuman lelaman, lakwanya inyato. Kintaw ni